bi bilo u visini glave, jer glava je uvijek na istom mjestu. I onda će podloga da se spušta kako idemo svoj po svoj. Vidite kako izbacuje plastiku. To je outside modela, suvišnu plastiku, to je podijeljeno drugo i lošu plastiku stavio okolo modela i onda unutar outside krene da radi model. Jer kad 3D printer krene, onda obično prva plastika bude loša. I onda ovo što je rekao kolega, ovu tvar se odradi jedan sporni obim i onda kreće tek pravi model sad unutar toga. Ste čuli ovo što je sad caktovo? To je rele, odnosno grejač. Da biste štampovi na toj podlozi, ona mora biti zagrejana da bi poprimila tu plastiku dobro. A taj grejač, odnosno kontroler, greje tu podlogu i ukida kada se podigne temperatura iznad 70, recimo u ovom slučaju, on ukine grejanje ili ponovo uključi kada pakne. Znači jedan kontrolor toplote, da kažem. Šta mislite, li imamo mikrokontroler u sebi ili ne? Obavezno. Znači nema šanse. Isto kao i 3D printer ima mikrokontrolere. Ne znam da li ste čuli, da li je neko čuo za Arduino.